Swastiastu. Alit-alit kelas 5 mangkin lanturang pepelajaran bahasa Bali nggih. Punapi gatre alit-alit sareng sami dumugi sareng sami becik nggih. Untuk pepelajaran bahasa Bali sani mangkin, Ibu lanturang mangkin indik kruna. Senain mangkin buku Reng Kusuma Sastra kelas 5 halaman 19 sareng 20 nggih. Pepelajaran bahasa Bali sane mangkin lanturang indik kruna aran, kruna lingga lan kruna tira. Nggih. Cengain sareng sami mangkin. Nggih. Sane sampun lintang, Ibu sampun nyelasang latarang indik kruna polah nggih. Sampun waktu niki indik kruna polah. Nah, sane makin ngetaken malah Ibu guru. Nah, ini ke kruna. Kruna inggih punika nggih. Ring bahasa Indonesia nika disebut kata nggih, elingan nika. Makin kruna pengertiane inggih punika pupulan suara utawi aksara sane wonten artinipun. Nah, sane sudah mempunyai arti. Ya, kata itu pasti sudah mempunyai arti. Nah, kruna kewangun antuk makudang-kudang wande. Nah, wande inggih punika marupa bagian saking kruna. Nggih. Saneka pertama Ibu jabin latara indik soro-soro kruna aran. Nggih. Ring bahasa Indonesia nika kruna aran nika disebut kata benda. Nggih. Senain mangkin halaman 19 ring buku soang-soang. Nggih. Alit-alit kruna aran nika kepah dados kalih. Nggih. Saneka pertama nika kruna aran skala. Dalam bahasa Indonesia kata benda konkret, nggih, artinya nyata. Nggih. Saneka ping kalih nika kruna aran niskala. Utawi dalam bahasa Indonesia kata benda abstrak. Nggih. Saneka pertama kruna aran skala. Nika contohnya nih wenten akeh nggih. Wenten meja, sana dados cengak-cengakin nika yang bisa kalian lihat sehari-hari di sekitar kalian, baik itu di rumah, utawi di sekolah. Nggih, oke contoh nih, meja, kursi, gunung, pulpen, wenten buku, malih wenten lemari dados nggih, kertas, papan, mewah sane lian-lianan. Nggih. Sane kaping kalih niki kruna aran niskala. Nggih. Sane tusing ngedang tinggalin, artinya tidak bisa kalian lihat secara nyata. Nggih. Terus niki contohnya wenten angin, keneh, muni, mewah sane lianan. Nggih. Nika contoh-contohnya nih indik kruna aran utawi kata benda. Nggih. Nggih. Nglantur malih cingain pepelajaran halaman 20 ring bukunya nih indik kruna lingga. Napi nika kruna lingga inggih punika kruna sane durung poleh pengangge kruna. Nggih. Artinya kata dasar ring bahasa Indonesia. Nggih. Oke. Nah, kruna lingga utawi kata dasar ring bahasa Indonesia nika kepah dados 5 soroh. Nah, dibagi menjadi 5 bagian. Sanika pertama nika wenten kruna lingga awande. Artinya satu suku kata. Nggih, sane kaping kalih kruna lingga kalih wande atau 2 suku kata. Kaping 3 nika kruna lingga 3 wande
3 suku kata. Kaping 4 nike kruna lingga petang wande 4 suku kata. Lan kaping 4 nike kruna lingga limang wande tawi 5 suku kata. Nggih. Coba makin cingak yang buku soang-soang nggih sareng di PowerPoint niki. Contoh-contohnya nih. Nih, saneka pertama kruna lingga awande tawi 1 suku kata. Contohnya nih bu, don, luh, jam, nyuh, tuh, joh. Misalnya nike 1 suku kata. Nggih. Sane kaping kalih nike kruna lingga kalih wande 2 suku kata. Jalan. Nah, caranya membedakan niki maksudnya napi nike 1 suku kata, napi nike 2 suku kata. Coba cingak nggih mungkin. Yening awande utawi 1 suku kata nike yening nganggen jari nggih. Coba cingak nggih. Bu. Ke kan? Tapi 1 kali pengucapan. Nggih. Misalnya yen kalih wande 2 suku kata nike 2 kali kecap. Jalan. Nggih, bukan berarti anak-anak nike nyingak saking jumlah huruf. Dan nggih, nike yang dilihat artinya berapa kali kecap, berapa suku kata. Tadi sudah misalnya jalan. Nah, kan mungkin jalan, bukan seperti itu jalan. Seperti itu misalnya jalan. Kemudian sampat dan buku. Nah, kalau 1 suku kata kan loh, nggak mungkin loh. Nah, seperti ini ke nggih. Tidak ada singa niki. Malih contoh-contoh dados kalian karyanin masing-masing nggih di rumah. Kemudian sani kaping 3 kruna liga 3 wande 3 suku kata. Nggak mungkin sepede. Nah, 3 suku kata nggih. Jendela, keladi, misalnya lemari, dos, nggih. Mungkin kruna lingga petang wande 4 suku kata. Dos ingat lili, bundi. Nah, celebingkah. Nggih. Niki lan sane lianan. Nggih. Mungkin kruna lingga limang wande 5 suku kata. Enten kati wawalan. Nah, 5 nggih. Kali sasuan. Tambu lilingan. Nggih. Dos nike nggih. Contoh-contoh sane lianan dados singakin ring buku alit-alit soang-soang nggih. Halaman 20. Nggih. Nggih, mungkin santurnyane ibu jadi latarang indik kruna tiron. Napi nike kruna tiron. Kruna tiron penjelasannya inggih punika saluiring kruna sane sampun boleh pengangge kruna. Artinya kruna tiron adalah kata yang sudah mempunyai pengangge kruna inggih punika pengater atau kata depan, seselan atau sisipan kalau dalam bahasa Indonesia. Lan mapangiring dengan bahasa Indonesia artinya akhiran. Nggih. Yening wau kruna lingga kata dasar, mungkin kruna tirone ke sane sampun boleh awalan, seselan, lan akhiran nike dibagi mungkin. Contoh-contohnya nih, yen mapangater nike artinya boleh kata depan, boleh awalan, maksudnya artinya awalan nike
sudah mempunyai niki pengatur kata depan a, ma, nir, ke, pari, lan pati, ke. Bukan krunelingga lagi, bukan kata dasar lagi. Sudah ada awalannya. Ya, misalnya contoh. Krunelinggene ukud. Nggih, boleh pengatur a. Dadosne a ukud. Nggih, nike. Mungkin wonten krunelingga lali. Boleh pengatur me, dados melali. Nggih. Wonten krune ajak, boleh pengatur ka, dados ka ajak. Wonten nggih. Artinya nike sudah dapat awalan. Nggih. Kalau awalan artinya letaknya di depan. Nggih. Nantur, mungkin seselan. Seselan itu artinya sisipan yang diletakkan di tengah-tengah krune. Seselan niku wonten 4. Nggih. Wonten seselan in, el, er. Nggih, wonten 4. Nih contoh-contohnya nih, niki wonten misalnya krune sareng. Wonten seselan, boleh seselan in. Misalnya pertama misalnya boleh seselan in. Nah, dados sinareng. Nah, caranya menempatkan seselan niki ring krune. Oke, sanika pertama tulis dumun huruf S-nya. Nggih, S sanika pertama hurufnya, kemudian baru ditulis seselan in-nya. S yang pertama dulu ditulis, baru ditambahkan seselan in. Baru disambung dengan huruf yang lainnya. Ya, jadi S, baru seselan in, baru areng. Jadi sareng boleh seselan in, dadosnya sinareng. Nggih. Contoh misalnya, sanika ping kalih, sang saya, boleh seselan Nah, ingat tulis dulu S sang sayanya, S dulu tulis. Antur, langsung sisipkan seselan nya. Nggih, baru ditulis ta selanjutnya. Langsung dados sang saya, boleh seselan dados sumang saya. Antur makin tapak, boleh seselan tapi makin tulis dumun huruf T. Nggih. Kemudian lanjut seselan L-nya. Nggih, lanjut tulis apaknya. Jadi telapak. Lan ini apa yang muntat nih ke budug. Boleh seselan R. Sama juga tulis G-nya dulu. Kemudian seselan R-nya baru udugnya. Jadi geruduk. Nggih. Jadi penempatannya nih ke di huruf kedua dan ketiga, ya disisipkan. Nggih. Nantur mangkin. Nah, sanika ping untat nike kronatiron boleh pengiring. Pengiring artinya akhiran. Nggih. Akhiran artinya letaknya di belakang. Beda sama pengatur. Kalau pengatur letaknya di depan, yang pengiring letaknya di belakang. Krone. Nggih. Pengiring niki wonten an, in, ni, ang, lan wati. Nggih, contoh-contohnya niki wonten krunelingga kuang. Boleh pengiring an, dadosne uangan. Wonten krune ajak. Boleh pengiring dados ajakeun. Nah niki lingkur nggih. Krune laib. Boleh pengiring in, dadene laibin. Nggih. Wonten krunelingga jalan. Boleh pengiring ni, jalane. Lan wonten malih krunelingga tulis. Boleh pengiring ang, jadi tulisan. Lan prage. Boleh pengiring wati, pragawati. Enten ya, jadi letaknya di akhir krune. Nggih.
Sampun Nike, lihat alit, sareng sami ampun Ibu satarang indek krune aran, krune tiron, lan krune lingge. Nggih, sampun dumugi alit-alit sareng sami jangkep nggih sampun melajahin indek-indek krune presiden rerah contoh-contoh ring masuang-soang nggih di wacen bukune nggih rerah dike soal-soal napi nike indik wis nggih sekadi yang menika dumun sani Ibu jelaskan hari ini nggih mugi adet-adet sareng sami tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun di rumah dan semoga kita lekas kembali ke sekolah untuk belajar bersama-sama. Oke, sekali Monika, Ibu mengucapkan terima kasih dan Ibu tutup dengan para mesanti ya. Om Santi 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 Om.